Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita lanjut lagi membaca Iqronya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa sha sa sha sa a sha sa a sha sa sha sha sa sha sha za ta sha za ta sha sha za tha sha za tha da ra sa da ra sa sha ta za sha ta za za ha tha za ha tha kha sha ba kha sha ba ja ra sa ja ra sa sa sha a sa sha a ra sha za ra sha za ha sa da ha sa da za kha za za kha za a sa sha a sa sha sha za ra sha za ra kha sa da kha sa da sha za ja sha za ja a ba ta tha ja ha kha da za ra za sa sha